Tu sing maksud bling ngelarang yening adi kernutin zaman nanging amun ken pantes nih pangingat tekening batas nih iraga di pakuranan mula saja selesai muyutan nanging mekejang privasi sing perlu umbarang ke sisi sing perlu makejang-kejang edengang tuah iragenya lanang yening iraga merebat de Facebook aja kecurhat yen urusan rumah tangga deaban ke sosial media yen merasa kepingin ke bos depragat update status yen raga ngelah masalah lano mengang melah iraga di pakuranan mula saja selesai muyutan nanging mekejang privasi sing perlu umbarang ke sisi sing perlu makejang-kejang edengang tuah iragenya lanang yening iraga merebat de Facebook aja kecurhat yen urusan rumah tangga deaban ke sosial media yen merasa kepingin ke bos depragat update status yen raga ngelah masalah lano mengang melah
beli sakebedet melenan doseng anu cara ipidan jani salak menggarapan doseng taen keluyuran yang sing punya bidan beli sing kalmule jani seselin laksanan belini pidangan tusing inget tekan kuranan beli sibuk kelayapan ngajak timpal metuakan angsapkan geginan ngutang kewajiban tanggung jawab beli kalma janji maju mula karanguling jani seken megai nambunang rejeki ani beliwat ento anggon pengalaman manipuan dadi anggon pelajaran jani seselin laksanan belini pidangan tusing inget tekan kuranan beli sibuk kelayapan ngajak timpal metuakan angsapkan geginan ngutang kewajiban tanggung jawab beli kalma janji maju mula karanguling jani seken megai nambunang rejeki ani beliwat ento anggon pengalaman manipuan dadi anggon pelajaran tiang sing ngarang yen beli adut ngalimuran asal deeng saken tanggung jawab beli kalma maju mula karanguling jani seken megai nambunang rejeki ani beliwat ento anggon pengalaman di manipuan dadi anggon pelajaran Sane mangkin pianak tiang
sampun ni kekejuan. Sakewala tiang nak ten meki diam. Sampunang angin mantu, nanging angin cara pianak pedidi. Perjuangan mimi bapa ngerawat tiang uling dibasang kanti tiang menek bajang ulian iya sangat sayang kanyal suba pasti rasa yang sing tai mekangan. Di sumane bajang beli tekemai nyuang tiang kasih sayang di umahi bajang dini beli harus ngemang inget pebesen ramang tiang iya tu sing meki diang piana lan bareng-barengnya tiang lah sekaya pedidi tu sing lah karengan kangen beli Bangti yang sebatak berpayas ne penting inget ken tugas tiang berpayas buat beli yang tiang jegek buat beli sing ada kena tiang ni ngedotin nak di sisi hati tiang mengunci 100% buat beli desing ada ruang anak elen masuk ke hati. Di sumane bajang beli tekemai nyuang tiang kasih sayang di umahi bajang dini beli harus ngemang inget pebesen ramang tiang iya tu sing meki diang piana lan bareng-barengnya tiang lah sekaya pedidi tu sing lah karengan kangen beli Bangti yang sebatak berpayas ne penting inget ken tugas tiang berpayas buat beli yang tiang jegek buat beli sing ada kena tiang ni ngedotin nak di sisi hati tiang mengunci 100% buat beli desing ada ruang anak elen masuk ke hati tiang berpayas buat beli yang tiang jegek buat beli sing ada kena tiang ni ngedotin nak di sisi hati tiang mengunci 100% buat beli desing ada ruang anak elen masuk ke hati.
ki gending nyebi ulian beli sing pati memunyi kal nuturang unek-unek beli di manis ne ilo sep-sep beli di pahit ne kelepehang adi ngalahin beli ngajak nak muani medasi banyak tangkahi keras nusuk ke ulun hati cara debekin siap medati medagang ngalih bati nanging lo nyejek dewek beli nganggon beli dadi tunangan sing pasti melikut kesempiti yen mekocok maregel beli kal nyuk dinadi long lapeng lojokan base di sisi kene sakit nih dadi nak moni kebetin nadi lantas mengerti kene sakit nih dadi nak moni bog-bogin nadi beli patah hati pedalam dolong ternyata iloh pembohong sempiti yen mekocok maregel beli kal nyuk dinadi long lapeng lojokan base di sisi kene sakit nih dadi nak moni kebetin nadi lantas mengerti kini sakit nih jadi nak moni bog-bogin nadi beli patah hati kini sakit nih jadi nak moni kebetin nadi lantas mengerti sakit nih jadi nak moni bog-bogin nadi beli patah hati pedalam dolong ternyata iloh pembohong
Aneh saja elu Yening dadi anak elu Beli Bedek ngayahin beli Sebab Tuyuh ben man munyi Aneh selesai uyutan Starter pipes ning rana yang irit Beli ngorahin tiang Demit Mula dadi kurenan Ajen barang menekan Sing nu patuh cara pidan Abang beli masih nawang Pipis Ane bang beli tiang Tua Tiang ane ngenah nelahan Ane tu sing tawang beli Isin pahon sewai Anak Allah ning anahan Irit Beli statu ngorahin tiang Bedi Bang beli pipis pangyandang Kadin sobat tawang beli Anikal anggon sewai Apa-apa serba meli Tiang tu sing man bakti Apa buen karmeli enci Selesai uyutan Starter pipis ning rana yang irit Beli ngorahin tiang Demit Mula dadi kurenan Ajen barang menekan Sing nu patuh cara pidan Abang beli masih nawang Pipis Ane bang beli tiang Tua Tiang ane ngenah nelahan Ane tu sing tawang beli Isin pahon sewai Anak Allah ning anahan Irit Beli statu ngorahin tiang Bedi Bang beli pipis pangyandang Kadin sobat tawang beli Anikal anggon sewai Apa-apa serba meli Tiang tu sing man bakti Apa buen karmeli enci
Dot meliang iloh pupur apang tusing jagek iloh kanthi luntur. Dot meliang iloh lipstick nan edengan kanyang ilohe abede. Umah bedek bakat gantungin kisah ngelah somahne jegeg beli sing makita kijeng. Dot meliang iloh baju apang bunga sabang ilohe sing layu. Dot meliang iloh sandal melahan mejalan iloh sing dadi nakal. Beli makuli ngalian iloh rejeki ada kanti mobokin beli di duri. Yen komosin jumas bilang wai beli kalbuung ambakulilo budi alian beli ilo satpam takut satpam nemeni. Yen alian beli ilo super takut dia sing fokus nyetir loh noleh iloh nenegati samping ngenahanganet tusing asomahi jegeg dewa beli ngalangin netakutin beli anak alen nemenin asomahi jegeg beli ame ngelahan netakutin beli anak alen lelegan. Meliang iloh baju apang bunga sabang ilohe sing layu. Dot meliang iloh sandal melahan mejalan iloh sing dadi nakal. Beli makuli ngalian iloh rejeki ada ganti mokokin beli di duri. Yen komosin jumas bilang wai beli kalbuung ambakulilo budi alian beli ilo satpam takut satpam nemeni. Yen alian beli ilo super takut dia sing fokus nyetir loh
Nole ilo nenega di samping ngenehanganet pusing-pusing asomahi jegek dewa beli ngalahin netakutin beli anak alene nemenin asomahi jegek beli ane ngelahan netakutin beli anak alene nyelelegan. Sing makita nuturang sebet pejalan hidup tiang ini makita melaip keras sebat batisi makita ngeling telah ye peninggalan kataan tenang ang sehen mejalan ngangsan mekabatan palas makurenan ujungi perceraian matua malah sampiang ngajak pianan ajak ngai rumah katonggo sen petang lemah ajak ngai warung ujung di tiang ketundung makejang pelih pemuput ni jani tiang mulih pesan ngomong cara cicing ngongkong ngataran alu pesan nuturan yen sing tahen ngerasa yang rasa setengah mati angkian ing bemegedi sakiti rasa nusukin hati dijekaden boleh apa kaden kuangan ini sedih ane tanpa dang tiang rasa sing taing benar bantiang metindakan ujungi perceraian matua malah sampiang ngajak pianan ajak ngai rumah katonggo sen peta
jang pelih pemuput ni jani tiang muli ngomong aloh pesan ngomong cara cici ngongkong alu pesan nuturan yen sing taen ngerasa yang rasa setengah mati angkian ing memegedi kini sakiti rasa nusuki